Razgovaramo sa Darkom Ivkovićem, trenerom rukometnog kluba Radnički iz Jaša Tomića. Gospodin Darko, vaše mišljenje i učešće u večerašnjoj utakmici? Pa, s obzirom da smo večeras nastupili u nekompletnom sastavu, da nam i standardne postave fale 4 igrača, što zbog privatnih obaveza, što zbog povreda, više nego očekivana dobra igra i pobeda ekipe, gde su se istakli mladi igrači koji za par meseci ili sledeće godine, to je sledećoj polusezoni, trebaju da budu nosioci igre. Posebno mi istakao levog beka Sebastijanova, znači srednjeg beka Fazekaša i mladog golmana Jokanovića koji ima samo 17 godina. Da, Jokanović je izuzetno u prvom poluvremenu u početku dao krila, što bi se reklo, i igračima. Pa znate šta, kad golman brani, kako kažu, golman je 50% tima, znači on je odradio polovinu posla, a ostali deo ekipe svoju polovinu posla. Hvala.